Owusu Bempah, me papa mesrew, baby wadu no, emfa nso otim se baby wadu nti. Ewe wa wo ba prophetess Emelia, me kasa nso ya so etie me yodifo, se ne oyodifo no. Papa tu anamon, animonimu ya, o de wo mama nim pa na wo bibia, obeya ye ntem. Na nyema me hu fa no ho no ye nyema eye bebre, but nyema bu wa mentimi ntina enka. When we obejina so dem one day, would ojina ho na wo tware. Ese ebe ti se stroke, ebe bo ewura no. Enti samete se ebinom se Owusu Bempah kra ohwa onche. Owusu Bempah obe collapse. Owusu Bempah yeah, mama can say me tro me faith pa. Me are very strong and faith. Now if I hear people say and by the grace of God, to the glory of Jesus Christ, to the glory of God. Sunsumu my Bempah, my being. So unima me catch now. My being, papa. Adofo no mahaya tu magye so ebraso say ye dey ensam ni bia ba bedom afei no ani abome so a mesrew say wo be subscribe na face wa like channel so na notification bell ne so boso say be ya video de betum bia no wo betumi anya bia hwe na wanya bia tie ba na dwenkyere na won so de wa dwenkyere aba. Prophetess Emelia sofo ba say some wodi abetudwa wo social ne media ne so anu odin ye papa eno ti Ghana fo atwire mu ehu behia say Reverend Owusu Bempah senadofo bi ana ne nsore mani bi ete sansem we ya won be sore waka wo mpaebo mu na wo mabọ mpae edi ama wo mo sofo ne sanse Prophetess Emelia nsem a waba be kan anu odin ne nsem a wo akire nyina ne say wono de wo hu ne say eye stroke aboye papa ya to hono mo na saa de beda ne ho adi wo bra Reverend Owusu Bempah ejina so dem a wo akire nyame asem saa bre no na saa ya de ebebo no ede ya hwe hono mo na enam so ebema oye ne kese pa na de aba oman yi mu ye be koni akwa video no ede aba na nso busua me kai wo say Prophet Dr. Bednego number no na da screen so ne bomodin na friend no de how efa abrabo mu eniema enkoye ni nyina no friend na wo benya abotire na afi watie wo nsem na won so aka bi de akire no na nam so ema wo haw no atu atwa abusua se ebo awura nsem ni mu a ye wura fi 2025 yi mu a kamia ye sa asofo ni bebre wo mo di wo mani asi Prophet Dr. Owusu Bempah so nya asem keto ani ti a watwa nyina ne se kamia ye se busumi mienu bi a wode ne ho kọbọ ye NDC fuei eniama ekwoso ntentem wano de masa amanyukuo no esanse ebra ne wo MPP afa no na enkwamsha hodo na ekwoso de ma NDC nanso ne nyina ni wa eba mu ye nyina nim se na ye omofia ne nyina amamu nanso wo mu kire mu a Prophet Owusu Bempah de ne ho bebo NDC na ba busumi mienu de be wo hyenkom na efa ma no na nei eye rama amane de abanwa na ema ne nyina ye hra enchekora ye de abanwa na ebe ma na wono nsusu aba be hyase aye adwuma ne pepepe se de etie na no na ama asofo ya sore waka ewo ye Reverend Owusu Bempah so na wo mo ka ne se de enko a ene se wo kina se nkomhye no adoso enam so ma asofo bebre na aba be kanse me de afa ho Reverend obofo so aba be kasa de afa ho nanso yentie Prophetess Emelia nsem a wo kan ye e de kire ye Reverend Owusu Bempah nei Ghana fo ho adwiri wo mo no yentie sansam no ema ya befu no so etia Medase Owusu Bempah me papa mesrew baby wadu no emfa nso otim se baby wadu nti ewe wa wo ba Prophetess Emelia me kasa nso ya so etie me yodifo se ne oyodifo no papa tu anamon animonimu ya o de wo mama nim pa na wo bibia obeya ye ntem na nyema me hu fa no ho no ye nyema eye bebre but nyema bu wa mentimi ntina enka when we obejina so dem one day would ojina ho na wo tware ese ebe ti se stroke ebe bo ewura no na no kra beka ebe na no beka tu asma me kam video mun fans mun chin fans na mu date envanto na mu date enfanya de ento unless on to hu anam simple de bia me ya me pese me kasa to hu anam na anya de ensi na me commission enye entoro me pe sa edini je ni de nka me pe sa edini je
Beka se wo bewu. Tu ho na mo. Na wo wi ni mem. Na me asem na me kan enye entoro. Me penisa, me pesa e chance me kan na wuntu na mo na ebedom. Ade na meji, ade na so atase. Na che ogyina ho na wo hu se ogyina na o preach na wo ye asori na asori dem na hia ebe happen o asori dem so ogyina ho na ni na no so wo ba no ho de ni tinye na ya no ho ba bia nya na ya ogyina ho a wo kasa si wo preach si wo ye den ogyina ho a wo kasa ayikuta na wo kasa na bo hu an se wo kọ efom ebe bua ne se ne stroke ebofa obi a Adafonom sa video yi amagana fo ho adwiri wo mo se na prophetess Emelia nsem a wo ka na che se ne ti a watwa ne se papai ebe firi mu anasa de na eba beto no de na sa ne ma we nyina si asofo na ebe ye empo na dofo no ma wo mu wo mai we mu de na beto wo mo ensem ya magana fo asase e kan sempa na bi no mo kire se kamia ese di asofo no wo mani wo ne so dodo sa ensem yi nyina nkamfo na Reverend Owusu Bempah ba na wa ba be reply ensem wo ekwaso nyina na wo kan se wo no mutwimu mutan kra na wo no de number 1 oye the great obi antimi financial ne momensam ekwaso nyina no wate no ono anaye na adwene se de nyame asi ne hene no asi ne hene yenti Owusu Bempah so reply no emra ne ba ye de enkomo na aka asehye so but if you will be steadfast now be we ataso and you will be restless now beti ye konua na firi ukom and you can break the yoke of your neck so ubeye great you also will be great. Hi. Great. You also shall be great. I said you too shall be great. Great. You too shall be great. From this day onward, have it in your spirit and your mind that I shall be great. Where a message This is God's message for you. And then we did the Jephthah. Today your name is Jephthah. You may have been cast out. But the stone which the builders rejected chief cornerstone. We a chief cornerstone. The stone which the builder rejected. What a chief cornerstone. After the construction, they saw a hole somewhere and they could not find any suitable stone to fit into that hole. And so he went back and took that small stone he threw away and fit it into that hole. And so that small stone was called the chief cornerstone. And I'm a friend who Owusu Bempah the Great. A world-renowned prophet of God. And I say Owusu Bempah the Great. And I have accepted it. Now, I do not call myself Owusu Bempah the Great. May a great and my greatness ever increase. Amen. Every year, the greatness ever increase. I'll become great. Amen. Great. Amen. Amen. And also so be a great. Amen. Great. Because I receive it. I receive it. Young fans some bullshit or suffer pound. Now me aduma story way. Now listen to the story. Now first show home crying. And encourage yourself in it. Now who say you will make it. And then see because you can make it yourself, or say to yourself that you will make it because you can make it. Also for me team no your day. Destined for greatness. Sana mimi hu. Now that is how I see you. Your destiny is to be great. You have been destined for greatness. And that is how I see you. And so I want you to see yourself in that way. We are glorious word chapel member. Or right, or access, or privilege, or opportunity to be great.